Srdačan pozdrav sa Rujevice, poštovani gledatelji Max Sporta i dobrodošli na utakmicu 36. kola Supersport Hrvatske nogometne lige između novog viceprvaka Rijeke i ne baš tako rado viđenog gosta ovdje posljednjih nekoliko sezona, devetoplasiranog Slaven Belupa. Zlomislića na vrata kao kapetana, Čabraja, Radeljić, Galešić i Bogojević su u obrani, ispred njih Selahi. Iza isturenog Obregona Janković, Fruk, Hodža i Franjo Ivanović kao desno krilo. Glavni sudac utakmice, 27-godišnji Toni Dadić, pomagat će mu Nikola Kečkiš i Dominik Benković. Četvrti sudac je Patrik Kolarić, a u VAR sobi su Mario Zebec i Dario Kolarević. Radeljić se odlučio ukazati povjerenje silom prilika i Matiji Jesenoviću, koji će debitirati za Slaven. Ispred njega Krušelj, Boras, Međimorec i Štefulj. Sredina Jelić, Balta i Liber. Na desnom krilu Jagušić, na lijevom krilu Štrkalj. Kajmakov kao lutalica iza isturenog Šute sa brojem 22. Liber orobio Hodžu, a Bogojević isto napravio ispred Štefulja. Nosi loptu Bogojević i sada ima priliku to zavrnuti kvalitetno u sredinu. Poletio je Obregona, Fruk uzdrmao gredu. Odličan napad Rijeke, Toni Fruk vrlo blizu svog petog ovosezonskog pogotka. Bio bi to četvrti u HNL-u. Da vidimo Kajmakova. Kajmakov, dobar pokušaj, ali trese onu zaštitnu mrežu, 10. minuta. Prva prijetnja gostiju iz Koprivnice. Fruk propustio lijepo za Obregona. Izvrstan napad Rijeke, Ivanović. Ivanović prolazi pokraj Štefulja. Ivanović traži nekoga u sredini. Pada lopta do Obregona i to je 1:0. Jorge Obregon ne oklijeva, koristi priliku, 12. minuta. Rijeka, Slaven Belupo, 1:0. Zaleđe, ništa od vodećeg pogotka Rijeke. Obregon se vraća na učinak od 6 pogodaka u ovoj sezoni. Ivanović, Obregon, sjajna kombinacija. Hodža, povratna do Obregona i to je sada 1:0. Teško da može biti ikakve revizije, fenomenalna akcija Riječana, 1:0, 18. minuta, strijelac Jorge Obregon. Već smo čuli ovo, ali to je bio trening u 12. minuti. Malo se i našalio službeni spiker, rekao idemo ipak malo pričekati. Liber majstorski za Kajmakova. Kajmakov je u prilici, otvorit će se na ljevicu i stigao je sada i Čabraja. Međutim, traje i dalje napad, velika je gužva u petercu i lopta odlazi u korner. Ozbiljna panika u riječkom, pa reći ćemo petercu. Najdeblji kraj izvukao je Lindon Selahi, bila je to 41. minuta. Još jednom pohvale Liberu na ovoj viziji i kreaciji. Izvrsno Galešić za Ivanovića, prilika da se sa 2:0 ode na odmor. Obregon traži svoj drugi, ide i dalje Obregon. Obregon puca, Jesenović je obranio i onda je na kraju vrhnje pobrao Niko Janković. 46. minuta, prva minuta sudačkog dodatka prvog poluvremena. Rijeka 2, Slaven Belupo 0, strijelac je Niko Janković.
Nema dobar prekid Kajmakov, ali ima jako dobrog pričuvnog vratara danas na golu Rijeka. Martin Zlomislić je nasljednik Nedjeljka Labrovića, ukoliko Labrović digne sidro i isplavi iz Kvarnerskog zaljeva. Ivanović, izvrsno primanje, Ivanović silovito, ali neprecizno, ostaje 2:0. Obregon petom, sjajna kombinacija njega i Hodže, vratnica se trese i na kraju opet još jednom Janković pobjede vrhnje, njegov drugi pogodak na ovoj utakmici. Rijeka, Slaven Belupo 3:0. Kaotična situacija u 16-tercu Slavena, kojoj je prethodila odlična suradnja još jednom Obregona i Hodže. Prilika za Ivanovića. Ivanović ljevicom ravno u Jesenovića. Nema promjene rezultata, ostaje 3:0. Možda prilika da Rijeka postigne i svoj četvrti pogodak. Provukao se Fruk, nastavlja kombinaciju sa Hodžom. Odlazi u prazno Međimorec. Fruk, oštra lopta na 5 metara i hat-trick Niko Janković. Rijeka, Slaven Belupo 4:0. Još jedan hat-trick u ovom neobičnom i pomalo apsurdnom kolu Supersport HNL-a. Izveli su akciju do kraja, Fruku nova asistencija na kontu, čime je okrunio ovu svoju asistentsku sezonu, a što se tiče Nike Jankovića, hat-trick za njega. Zanimljivo, Rijeka je otvorila ovu sezonu pobjedom 4:0 protiv Rudeša na Rujevici. Prvi pogodak je postigao Niko Janković, a sada su sezonu zatvorili slavljem 4:0. Poker pogodaka u mreži farmaceuta i hat-trick Nike Jankovića. Rijeka 4, Slaven Belupo 0. Po meni zaslužena čista pobjeda Rijeke. Jednostavno previše igrača i danas 8 igrača bi bilo van kadra, to je malo previše stvarno za nas bilo danas. Pokušali smo, na kraju smo dali smo priliku tim svim klincima da malo okuze prvoligaški nogomet. Po meni imali smo neke svoje 2-3 situacije, ali Rijeka je puno kvalitetnija bila. Pa dobro, realno i mi Slavi smo igrali bez velikog broja igrača. Mislim da smo se nametali od prve minute i zasluženo pobjedili.